Ассалом ба ҳама. Мо ҳозир аэропорти Пулково даем. Ҳозир ман нархи навора касса мепурсам. Здравствуйте. Можно спросить про билеты Пулково, Душанбе? Да, можно. Ближайший рейс. В ближайшее время завтра, конечно. Стоимость сейчас, так как ближайший рейс 17 тысяч рублей. 17. Да. А вот из Душанбе в Пулково? А если посмотреть более такой дальние даты, 11 числа, например, там стоимость билета в Душанбе будет стоить уже 12 тысяч рублей. А из Душанбе в Пулково? На какие даты? Тоже ближайшие? Да. Можно там на завтра, послезавтра также посмотреть. Пока 27 тысяч рублей. 27. А вот Пулково, Узбекистан. Узбекистан, так как сейчас все рейсы отменились, летит только узбекские авиалинии Хауилари, цена билетов будет от 29 тысяч рублей. Спасибо огромное. Благодарю. ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мегиред. гуфтиам гапҳо кадоме ки занг мезанам мега иҷа канали ҳурмат раҳматай, ҳаматонда ҳурмат раҳмат бошенай, ҳамат миннатдорум. чӣ хеле ки дар видеои пештара ваъда дода будем аэропорти Пулково видео мекунем барои нарх навора фаҳмидан ва барои вазъияти проверкаро фаҳмидан хестем бигем ҳам аэропорти Пулково омадем, гуфтем заодно видео мекунем, ҳам бачаи амакима хабаргирӣ ва ай проверкаш мегум, проверка вообще нест. бигем Москва ҳама аэропорти хубтар, аэропорти Жуковские ки проверка намекунанд, иҷарам ҳамухе ягон намуд проверка, ягон намуд бигем ки спокойно гаштем. ина хай намедонам аки ирӯз вухадной будем ё ки ҳар рӯз намехела ки ҳамин рӯз бигем ки проверка 100%. ва баъдан дар бораи нарх навои билетоши хоҳар мегаву аввал и ака бачаам аки ман мепурсем ирам билетша гирифтагем я бо рафтанда гирифтам бо овардем шо бо иншаллоҳ ки дием да билет дорем. самолёти сомонар Пулково Душанбе парвоз мекуна 11 000 харидем. ака проверкаш чӣ хеле омади? проверка вообще нест, ягон хе гап хабар нест, 100% бе ташвиш ба ватан баврангардем. одамое ки тамошо мекунанд, одамое ки билет гиранд, бо ту хеши чӣ меги? мисолам қашидам мисоҳада билет гиранд ба ҳазур раванд, билет спокойно гиранд. канали Абдуллотиҷе оли мега бачаам акиш таърифш не мин Абдуллотиҷе дар бармон аст, дар аэропорт Пулково қарор дорем. марҳамат кинед, билетаи Абдуллотиҷе гирем. иншаллоҳ ҳаракат мекунем, фарқ надорад Пулково, Екатеринбурга, Самара аэропортҳо фарқ надорад, ки ҷое ба ки ҷое боша ҳаракат мекунем ки мисол ҳамун беорам раҳблӣ мекуне авиакасса мере наздик боша, мисол метоне ки бигирен, лекин уеш ки ҳисоб мекуне то авиакасса бирен то биёен мегирем, иншаллоҳ ягон проблема нестай. хай дига чӣ шай кадом ки дар Пулково ай паталукош мешиносед аэропортао ва видеои ӯ дафъа партофтагида ҳар як комментариҳое навистем ки бо хела дилу навом ба қувват кард раҳмат. биёку аввал салом алейка, ё наброр ба нарх навои билета бугӯ. Ассалому алейкум. Нархи билети Пулково Кухулоб аз 11500 то 15500. Пулково Худжанд аз 15500 то 19000. Душанбе Пулково аз 27000 то 29000 аст. Кулоб Пулково аз 22500 то 25000. Худжанд Пулково аз 25000 то 27000. раҳмати калон рубль. барои видео пешина ягон чӣ мегӣ? раҳмат барои ҳаматон. комментариҳо намного лучше стало. румолша пештар партия гуфтан. валла партофти бо раҳмат ки шумо комментариҳои хуб навистагем, хело намного лучше комментария навистагем. раҳмат шумода надорем. боше наматон дига ягон чӣ намеги ака? худшона эҳтиёт кунанд,
ҳама баёд сел омодагиай сабр кунед чем ай рафтандам сабр кунед беҳтара як чи ним чи шава баъд барем беҳтара фикр мекунам боше